Ngenza amathongo Mkhulu Phila lo ngithanibile nonke abantu abadala umkhulu usemanzini ngithe angivuke ngawo nje ngoba ngingane yamanzi ya ngenze thongo abanye beni bangikweleta kufuna nize emanzini la nizothinta khona isimo sezidalwa la sithinta khona amandawo ngiyangikweleta ngiyazi kuney'ngane ezingikweletayo ngenze thongo bona into ebevumile yona ukuthi emanzini kubalulekile ukuthi uthole amanzi amancane. Mangithi amanzi amancane ngithi uyabona mangifaka iy'nyawo zami mangingena ngaphakathi uyabo ukuthi amanzi afike emaqakaleni awafuneki amanzi amaningi kufuneka amanzi afike emaqakaleni hhayi amanzi ashala esifubeni awukwazi nje ukukhuleka kulowo manzi uthukile awazi nokungenzakalani amanzi awabe transparent ukwazi ukubona ngaphansi kwamanzi amanzi abe clean ungangeni emanzini angcolile iy'dalo sey'ngcolile emanzini angcolile ungangeni amanzi awabe transparent ukwazi ukubona iy'nyawo zakho njengomkhulu yabo afike emaqakaleni uyakwazi ukungena phakathi ukhuleke uyakwazi ukusiza iy'ngane la nginilindile nina abey'thunywa nani abamandawo ngoba niyangikweleta amanzi ngifune nize ngala ngakumina ngimthinte ngamanzi abanye befonile baconfirm bazofika kodwa ngithi hhayi ngoba ngishutha umsamo cha akunjalo ngoba vele ngeke wazi ukuthi ngikuphi ngithi naku nje nganizethonga amanzi abalulekile mkhulu sathinta wona nje kakhulu impela ngithi angimthinteke umndawo uthintwa vele emanzini okay amanzi awafike la cishe niyabona amanzi ufuna afike la emaqakaleni hhayi indaba amanzi amaningi nje ayikho into enjalo amanzi ufuna afike la emaqakaleni ngiyangizwa ngiyabonga nganizethongo ngiyabonga abantu abadala nawo yiko la ngithi akukhanyeka avuleke abantu abadala.